Malaila malie ho e ki moilele e tonga kotoa, fia ke taritali lele ki mo tono, ki o mo ngā hiongongo mo le dio kai uma ai televisione tonga ki he hoani. I he wakaiko ia ki ngāhi olo i o ngongo. Hoko ai tama pirinisi kalauni tupo toa olo kalala ko i to i whakaleo o tonga ki haliwa ki mai e ha e le mei to apule anga. Ngā uno e waawai matangi a tonga ki whakatau kei e kakai e whanua ki ono ngai aki o e sevesi fo o ki he whatukanga toka mu a kau katoa. Pea whoaki e he kautaha malu i e Pasifiki ko e Bakery ki e paanga e whamana tupu ki he pule anga ke toko nia ngā ue ki he lala a i tongani. O gutai e pe ngāhi tala noa kehea na iangi pihai tau wakai ki ngāhi o ngongo mehe malae o i sipoti kai o maai to o ngā oi ea. Ko e wakailewa e ni ki he whakai ki iki, ko au liliani polotele. Ko whakamooni hua whaene a whio ki hona whakanofo e tama pirinisi kalauni tupo toa uruka lala ki la kanga koe to i whakaleo o tonga. Ko heri ene mokoi kia i whina ngalo o ene a whio whakataha moe whalei, mei he whakataha toko ni i he whakataha ne whakahoko hi e ahua ano ma asi, pe mahina ko o si eni. I e whamatala sekeritali ene a whio si o ne whiwhita ki o ngonga le te o tonga na ane pehe, o kukamata lawa i pe ihe a honi ai hoko tupo toa urukalala koe to i whakaleo o tonga i he haele ene a whio king tupo ono ki toa pule anga i he whiawhini ai a koe ne haele ene ki no sila. Koe hoko eni e tama pirinisi kalauni koe to i whakaleo o tonga kai o walewa kua liwa ki mai ai haele mi toa pule anga ki tongani o whakatatau ki he kupu whātolu e ko nistu tone o tonga ai au kuhai koe pirinisi pule koe anga o hono whanofo. Ka whie wholau e tu i ki ha whanua muli, e ngofua ke ne whanofo ha pirinisi pule ke whai e ngā ue whakapule anga lolo tonga o kone wholau. Kua ngā ono atu eni ai waa wakaimatangi ko ia a tonga, o ka mātai polokala maako aho tolu ki hona whakatau kei e kakai e whanua, ki hono ngai ake ngai sevesi fo o ki hono tuku atu o e whakatokanga ki e whanua o iloa koe whakatokanga toka mua kau katoa. Koe sevesi fo o ni o ku kau kei hono ngai ake o telefoni tōtoo, ke tuku atua i ngahi whakatokanga toka mua mo ngahi sevesi kepe. Koe konga eni e whei ngai waawai matangi a tonga, ke toi wawiange ngā ue ki hono tuku atu e ngahi whakatokanga me ngahi whakamatala, whio aki mua whakatamaki pia ke whapapao i oku wa o ki toko taha kotoa pe i tongani. Koe whakaiki ki moli tea taukapo. Koe polokala mākoni ne kamataia e ahoni i he whale whātaha anga whā o ne lua, o kaua ki ai e kau whakafofonga mihi ngahi potu ngā ue. Pea kau mai ki ai me kau whakafofonga mihi ngahi ako anga i Tongatapu ni, ka ko apongpongi me whalaite, e kau mai ki ai e ngahi business lalahi, me ngahi business tautaha, me kau ofisa kolo. I ona whaike e ka tali ki tai waawakai matangi laiti a whiwhita. Nāne pehe, koe taha i he ngahi service te nau kamata ngawe aki i whalaite o wikeni, koe nau ngawe aki ai halanga ne tue kai kau taha whetu taki a Tonga, TCC, moe digital. Ke tu whake atoai i he telefoni to'o ai ngahi whakatokanga ki he toko taha kotoa pe i Tongani. Ko whakaamuia e a koni ki whakatau kei ke whonua ai whaunga e ngawe aki mo ngai whakamatala to tonu e tuku atu ai. I e whakaamu ke au tonu atu ki he kotoa o Tongani tau te whito ki he ongo niwa. He whakate whito ai cell broadcasting ai teknolosia ko ni me he networker. Ai ko ke lava o atu ai kai whakatokanga ko ni pia koe taha ngai lelei o ononga koe cell broadcasting ko ni o koe ke whemau ki aha o data a pe ko ha credit ka ke tok mau ai ngai whakatokanga ko ni i he message a ko tui koe ta whaaki peki he no koe coverage ai network ai e si whakate whito ai ka ku o mai foki he teknolosia ko ni 2G, 3G, ai peke he 4G mo 5G. O whai ai whengai aki ko ni pa moe ongo kautaha ke lawa o tu whaki atu ai service ko ni he telefoni. Pehe e laitia na makatuunga ngā unu ki ngawe aki ngai service ko eni, ia savea ne whakahoko ki kakai e whanua i he tau e tolu kohili. Ko hiko ngai whaunga ki whakalelei aki e nau whaunga tuwha ki whakamatala, tau te whito ki whakatokanga toka mua.
agi hono whakailo ki he kakai e whanua me ngai sekto atakta ai ngā ue me ngai seves fo au koe ni. Ko ngai sevesi a whamatalaya fo au koe ni o ku na tātānaki ai ngā ue koe ni me feedback me kakai e tau e ua ke tolu ko hili o a o mai ai ki a honi. E kono whakafoki mai benia ai whe maua sektoa, whe maua kakai ke whamatala e a ke whaingo fuange ke mahino iange he kakai e whanua pia lava ke mahino ke tokoni ke nau whaitūtūni pa mwe nau ngai palani e nau ngai ngā ue. Ko na whakamamawhai mo na whakamau i ngā i ai whakatokanga toka mua kau katoa, me whakataha kau take o Pasifiki PIFs, i he wanoa wataha o nau poupou i ai mo whakapāsi, ai whia mao ke whakamamawhai a hono tuku mai e whakatokanga toka mua kau katoa ke kakai o ngai whanua. Koe polokalama ako koe ni o whakapaangai e he panke a mamani o whakafou mai i he polokalama tokoni koe PrEP. E toka kato e polokalama ako ki he whalaite. Mai o ngonga le tio me televisione Tonga, ko auri tea tau kapo. Kua tae tonga ni e uluawhi i e ni hoko koe fuafua whanua i he Pasifiki ke whaaki mai i he kautaha malu i he Pasifiki i he hoko whatamaki pe i loa koe Backrick a e pa angai whamano wā whe ni mangiau ki he puleanga ke toka ngai kina a ke ngā we ki he laala a. Koe whaaki e ni toko ni mi he Backrick hile ngi e laala a ne whi au mai me ka i ngā i heongo ni wā a iana e tali he eiki palemia no pele whanua ai whahoko te toko ni koe ni aniawhi me he pule o e Backrick aho lotu palu. Pehe me he ofisi e palemia koe peseti e ni manoa e paanga kua whaaki ki he pule anga e tāwhataha ni tokanga ki ona malu e whatamaki me he laala a mātu unga pe me he wā i taimi lo loa e ne hoko. Ai a koe mahu inga whakakatoa o e tōtu o ni ngāwe malu i ki he laala a ku tola Amerika i taha kilu tā mana ni mawhi tupu. Pe koe peseti ahi i taha ono e lava totongi me he malu i koe ni whakatatau ki he tuunga ni a o ki ai ai whakatamaki. Neonga ko te eki hawe sia kua lipoti ke hoko i tonga ni tupu me he cyclone whatalo piki ko Vaianu. Kua iaia ni ihi tonga i fisi kua wesia mi he whakatamaki whaina tula ko eni. I he wesia ai whewhanonga aki kau heni whewhalau aki wakapuna ai ane kaniseli ai ngā hei whewhalau aki wakapuna lahi me Nandi fisi ane awhi kau ai e whalau i wakapuna ewa ai Fiji Airways na te tonu ke whalau mai mei fisi ane awhi. Ko e tala noa ko ia mo Papua aho. Niongo ia na tō mai ki tongani ai whalau wakapuna ai kautaha Fiji Airways, koe whalau whika FJ hiwa taha whā me Australia, o whakatau mo ai ni ki Nandi ka koe tupu me he alo tāmaki, nei kai malawa e wakapuna o tō i Nandi ko ia na e pāwai ke tau whalau mai ai wakapuna mo kaupāsese ki Tongatapu ni. Nei ripoti he kautaha ngongo Fiji Village mi fisi, koe awhi mai pēr waka ki tongani o tatani ai ke tok whaingamānia ana tula, pe tok whaka o e whanau ki fisi. I he whamatala whalalaanga me he kautaha Fiji Airways, nei tu uta mai ai wakapuna whalau whika FJ hiwa taha whā ki tongani, i he osi ai tolu e whiawhi ane awhi, mo e kaupāsese whakakatoa e te au whitu taha. Nei tok lava hoko ata e whalawa e wakapuna koe ni ki fisi i he pongpongini, ai nei tok mawahe atu ai me he mala e wakapuna whaamotu i he taimi hawhia hongo fulu o pongpongini. Kei kehe ko iai e kai ngā tonga ni ihi ko nā tuku waka i Nandi i fisi kouhi koe alo tā makini, ai a koe ni ihi ne whakatau mua ke whoki mai ki tongani, moi ni ihi ne whakatau mua ke whalau ki suva me ngāhi e nia kehepe me Nandi i fisi. Ka kua hoko ai alo tā maki ana tula ke te pau ke nau whakatūtu fo owe nau ngāhi ngā aue me ngāhi palani whalau kau hika tu unga mālu mai hawe mo ui. Tono tonga e wesia e cyclone whakatalo piki ko Vaianu ai ngāhi e lia koe ni ofisi, pēwho ki ngāhi e lia ni ihi i he potutahi o tonga ni.
I he whamatala e taha me Nandi nei kai loto ki whakahahono hingoa, nei tō atu ki Nandi whatamua ki hoko atu e whalau ki Suva, ka nei oskamata pe me he whiawhi mōni te ai wesi ai whewhanonga aki, o toloi pe kanseliai ai whewhanonga aki pasi i he wahaa o Nandi mo Suva, pe Paulewa ki Tatali, i Nandi i he whiawhi mōni te o a o mai ki he ahoni, kai oua kua holohi fo ai alo tāmaki, pe tuk whainga maadie ai whewhanonga aki i he halapule a ngā pe koe wholau whakapuna. Pehe he toko tahani nei mālo pena e mao e whale talitali whanonga ke no whai, ka mahino pe koe toko lahi koe ai kakai o tuku waka i Nandi, o toko lahi ngai e kakai o whi mao hawhitu ki nau no whai, pea koe mea pango pe koe ka mata ki hāmai e hiki e ngahi whale talitali whanonga e ni ihi e nau totongi, me i he mahu inga whakapaanga ngā maheni ai a koe taha i a ngahi pole ma kehe, o toi whihanga ngai mene ihi koe ni ka inga Tonga ko wesia hi cyclone whakatalopiki ko vai anu i whisi. Tolotonga i Niok Mahino ai wesia lahi au pito ai ta whakahihifo o whisi, o ka wai ngai kolo koe nihange ko Nandi, lau toka pehe ki Singatoka, ai a ko tāwhia e ngahi e lia maulalo pehe ki he ia mau mau he ngahi hala whakakawakawa, i he lahi ai uha mo havili whakatupu mau mau ne ahia e whanua i he cyclone whakatalopiki ko ia ko vai anu. I he kei pulonga mo ai tawanga a whisi i he pekia ai eiki lahi ka koe Palestini mo eiki sea whalea lea malolo o whisi ko Ratu Epeli nai lati kau. Na e au kaua tuai ai kāinga Tonga ko toa pe i suwa whisi ki api Tonga ane whiawhi o whakato ota ai hala ai kāinga Tonga i whisi ki he waifi mo whamili o Ratu Epeli nai lati kau kone pekia. Koe o wauni ne whakahokopeia i api Tonga o mea tonua i waifi o pekia andi koe lai nai lati kau ka kohono whakahāia o e whie kau ngā mamahi ai ka i ngā Tonga i whisi ki e whamili koe hi koe pulonga kua hoko. Koe whakaiki ki mo senolita tui vai. Koe mole ai kupu e taha o kuanga kotoa ia ki he whamili. Pea koe uhinga ia o e whie kau ngā mamahi o e ka i ngā Tonga i whisi. Ko Ratu Epeli nai lati kau, koe Palestini malo loia o whisi, me he tau awhi mahiwa ki he tau awhi tahani mā, pia koe eiki sea whalealea malo lo foki ia. O whikau aki a tongani mo Ratu Epeli mga tuunga mihano wā whakataataa mo whale o ene awhio, i he mahino ne iai ai alo o ene awhio kua unga whanua tias tupo ua mo atilitia aia ko Ratu Edward Kakopau, ai ne iloa kotungi whisi, pia koe eikia o Ratu Epeli nai lati kau. I he whamatala ko tuku mai me whaiongo ngai whaleni vai whanua tō pola me sua whisi, koe o wauni nei mea tonua e witou ka koe waifi o Ratu Epeli nai lati kau, aia ko ati koila nai lati kau, mo ina whānau aia ko ina tamatangata, ko Ratu kamisese vuna nai lati kau, mo ina tamawhiwhine ko ati litia ka kopau nai lati kau. Ko i au wauni nei whakahoko peia e talifononga o apitonga, paina e whahafonga e mai e whamile e pekia a hona tamawhiwhine, ati litia ka kopau nai lati kau ai whakamālo, ke he kainga tonga i whisi i he whie kau ngā mamahi, mo i whakaapapa makehe o nau whakahoko. O ko mahino ai makehe ai ulunganga mo i whakawhotunga whaingofua a Ratu Epeli nai lati kau, ke he kainga tonga i whisi, ko e tangata nei mo uiwha aki mui mo ofa, ke he taha kotoa o ikai ke lautu unga. Ko e makamaile eni ki apitonga ke tohi i he historia, ai mea a Ratu Epeli nai lati kau o huwhi mo whakawhi whalanglangi i hono huwhi a apitonga i he tawawhi wataha. Nā as whahape he pale mea whisi Stephen Rampuka i ngai wike kua mali watu, ko mea whaka eike Ratu Epeli nai lati kau e whakahoko ia, ko mea whaka eiki whapure anga. Kai ke he koutuku mai polo kalama ke mea whaka eiki whapure anga, aia e whakahoko, pe whakakato e wau mea whaka eiki i he tokonaki wike kaha u, i he ke moto ko pau, i he hili e whakahoko e wau malanga i mea whaka eiki. Ko pekia ko ene Ratu Epeli nai lati kau, i hono ta uvalunga fulu maa whaa. O ni ngongo whalata whanuaia ki hoani koe ngahi o ngongo mihe malae o e sipoti hoku maia mō piea o lie.
I he whetaki ni mai komisoni whamawhora rea tonga me potunga au e ngahi ngā ua whaloto whanua pe mia. Malawa i ke whamawhora te mala e sipoti me whiau i supera ki Pacific Monoa ua no. Whamalo ke 8 minista me tawha i sipoti ai potunga au e i whenga e aki ua whakahoko. Malo e tau ki whia mai koe wakain ki he mala e o e sipoti. Ko mateu teu mai e timi sipoti a te rita me foi one ke nau wholau mai a henghengi. Teu ke vei pāhi whiau sipoti hono hiwanga fulmahiwa ngā e korisi, ai teu ke whakawai tūsi te wike kaha o. Ko no whakahain he pūre wholau e timi e vai whanu hāpai, ko rio whiau ki hangonga le tio tonga he pongpongini, whakatau ke tūt unga auku iai e mateu teu ai timi. Ne whakahai whiau, koe whanau en ko whiriwhiri me here lei taha e whiau hi ngā e korisi o hāpai veu, ai auku owa he toko torunga furu tupu, ai timi me whanga e si. O e tonga whamui taha ko au ki ai ko mau ai timi mau toko tonga fulu mātolu. Whakakatoa whanau tangata mo whanau whewhin. Ia e whanau whewhin e toko fulu māwha. Ia te he ki he whanau tangata toko fulu māhiwa. Ko e mau te teo whoko ni e pia. Ko e lelei taha peo mau whenga ki toa tu. Ia o kai ke kakato e mau ngai whe au hi. I ngahi kurei no kotoa, ia e ngahi whahinga pe o i he whiau i konga pe, kai ke kakato. Ai timi ia ke whakato ke te heu, whakato e iwen kotoa pe mau lere ati moia. O ko e konga pe ia o ngahi iweni, ko e whanau pe o ku malawa ke nau whiau hi ai o tō atu. Neo ngōku holo i whika tem sipoti bia mei he whangawhari ki pako he tauni, ka ku whalala i pūre whola au ko ngahi whui whetu hopo ko toa eni, ko unuhi mai ke whawhunga i ai vai whanua. Ko e ngahi ngoa ko ni na iloa i te whaiwa he tau kohosi, e mau wholau atu ku nau hiki atu ki nau tolu ki tonga eiki. Kau pia i pe kau staa ia o ku mau alu atu mau tolu muka tau tau pe ia e pia o ke pe kau staa ia. O ku kehe pe kau staa e tau kosi, kehe pe mai staa ia he tau ni. Neongo hiki atu e ngahi ngoa na whai whalala ke he tau ku mariu atu. Ka ku iai pe he koe toa kai tu e toa. O ku hoko atu ki ai he taimini. I he taim te tau e toi he taitale lei he whaiwhikau me ka ngaloto se Miscellaneous tau e tae nau tonga homa kerikau, ai timi mi hāpai veu, ke na unga ki ai lo tonga e nau i Tongatapu ni. O tali lelei e whaiwhikau ka mai ka ngaloto. O e siasu e siriana homa kerikao ke mautoe whautua pe na mau iai pe he tau kōsi ka konu mautoe tari pe whatangi na e whahoko atu e uhiki he no whaanga mau whautua i homa kerikao api we siriana tawataina o homa kerikao mau teu atu ke nau kona ki nau tolu pe nau wha ko tau kōsi na nau tari ki mau tolu e mau wholau atu pe iai pe mo ka inga ofa na nau ofa mai i e wholau atu ai whanau, ia mo kau mo pure wholau o tua pe i homa kerikao. Kai ke he ku whiawhia e pure wholau me kau ofisiare ke whawhi e kāinga me whaone i a ofa, mua vai merenga, e lawa ke tawhi atu ke tem sipoti i rotonga e nau i Tongatapu ni ki he whiau sipoti i tonga mo i lelei wanoa wao no. Ko e sipoti pe ia. Ko e wakailiwa ene ki he tuunga oi ea, i no tuku mai me he waa wakai matangia tonga i whamotu mo e potu ngā oe meideke. Malo e lau maari hou eki pia moirele e tonga toa, tai tari whiawhi ki motoru ki he tau whamatala ea ko ia ki he e whiawhini. Ngai tānoa la lahi le vaine aho, o kei tuu peha whakatokanga cyclone e whakatalo piki ki Tongatapu e ua tere ki tonga, pia mo tere ki toke lau o magato unga heni, pia me he cyclone e whakatalo piki maa lohi ko vai anu kalastolu ai au kune kei whanonga whakatonga hahake mai ki o potahi whakatonga hihifo ko ia o otu tonga pe iloa ko i ko tere ki tonga pe mo tere ki toke lau o ikai ke whakapatonu mai ki ha wahe whanua ai tene kei o mai peha uha lolo lahi ngai tai pe moha mana ki konga lahi ngai vai whanua ko ia o otu tonga pe ko cyclone whakatalo piki maa lohi ko vai anu kalastolu tene o mai ha pea ua ke maa lohi whatup mau tau te fito ke ngahi potahi ko ia mo matawhanga o Tongatapu pia mo e ua. Wakai rewani ke tau imi satellite whatonga iange ko e uho ngai ni o cyclone whakatalo piki kalastolu koni ko vai anu ki ta whaaki whakahihifo ko ia o Tongatapu pia mo e ua pia kune kei
Whafuafua ke ni ngā unu whakatonga hahake ato i pe ki he potahi koia o tere ki tonga pia mo tere ki toke lau. Pe ai tene o mai hahawiri o ku wangi mālo hengi whatupu mau lahi. Tau te whito ke potahi koia o tere ki tonga pia mo tere ki toke lau. Kau whai tokanga ke ngahi. Ta au pia mo hiku koia o cyclone koe ni ke ne ngā unu mai ke o tonga. Ke ne o mai ha uhalahi o lololahi a ngai taimi. Pia moha mana. Kai pehe foki ki a hawiri o ku wangi hako ke potahi koia o haapai. Pia au pe ke hawiri mālo hi whatupu mau. Ke potahi koia o Tongatapu pia mo e ua. Whatonga e ngai vai whanua ki toke lau, ni wa whaou, ni wa Tongatapu, ka pe whoke vai whanua wa wau. Whaau peke au fia whotunga langi tau whanonga koe ahoni, o mga tuunga pepe a mehe hiku o cyclone ko vai anu kalastolu, e tau whanonga koe he fia fini ki a pongi. Koe hala whanonga le vai ni o cyclone whatalo piki maa lohi kalastolu ko vai anu, ihono tukwatu i he taimi uaho a tā koe ahoni. Ihono halanga whanonga o ne whanonga whakatonga hahake ke au ki he potahi koia o tere ki tonga pe mo tere ki toke lau o whakafuafua ke taimi whanonga koia he poni ki a pongi. Pa i he taimi taha waho a tā koe ahoni nei whiunga hau no uhouhonga o whakafuafua ki heanga koe e tau tuu whakasio ka lawhi pe i meike i he kilomita e valungi au ki ta whakahihifo koia o Tongatapu pe a kilomita e valungi au ua noa ki ta whakahihifo pe koia o e ua. Ai hala whanonga koia o cyclone koe ni. I hoa ua whāgoe ki whawalunta toki si tua me ai, o kune kei tauhi pēr no hala whanonga, o ne whanonga whakatonga hake, o i kai ke whakapatonu mai ki ha wahe whanua. O mga tuunga hene kei tu e tau ngai whatokanga koe ke ngai wahe whanua, kei tu pe whatokanga uhalahi pia moha tā whea, pia pe whoke whatokanga hako, ke ngai wahe whanua koia Tongatapu pia mo e ua. Whatokanga ke ngai potu tahi, o kei tu pe whatokanga matangi mālo hi whatupu mau lahi, pe au ake mālo hi whatupu mau. Tau te whito ki potahi koia o tere ki tonga pe mo tere ki toke lau. Kei tu pe whatokanga matangi mālo hi whatupu mau, potahi koia o Tongatapu pe mo e ua. O kei tu pe mo whatokanga hako ke potahi koia o Tuhapai, pe mo whare i ke whanki i waka iki, ke ua whai hao ki tahi ke ngai potahi koia, Haapai, Tongatapu e ua, tere ki tonga pe mo tere ki toke lau. Whakare ewe ni Pasifiki, ahuni ma koe ka hoko mai, whatonga e koe cyclone whakatalo piki mālohi kalastolo ni ko vai anu, ne mama o te pe mo tau area, whafuafua ki he whiawhi koia a pongi, pia koe ngahi ta au mo au fia kune whetukutuku mai ki o tau ngahi vai whanua, mo ngahi alatamaki uha ke tofu hia ngahi vai whanua o tonga, pe whakau peke almaari atu ki kamataanga koia o i wike kahau. Kahi tau whanonga koia i he e whiawhini koia ki a pongi, whatonga iangi. Ngahi ta au pe ko hiku koia o cyclone koe ni ko vai anu kalastolu, ai aku ne ngā unu mai ke ngai vai whanua koia o wawau Haapai, Tongatapu pia mo e kai pehe foki ki niwa fo'ou, tene o mai ha au fia, uha lololahi a ngai taim pia moha mana, tau whanonga koia he poni ki a pongi. Ki iangi petoka ngā matangi pia me tonga hake o au pe ke mai le tahi, tolu noa ki he tolu nima tau te whito, ki ngai potahi koia Tongatapu pia mo ewa, pia au peke maritahi, ua noa ki he wanima ki he toinga o tutonga. Paula o taha koe fua maa whana ke poni, tiglise siase ua whaa ki Tongatapu pia mo ewa, pia au peke tiglise siase wanima ki he ongo niwa. Tau whamatala eo ka pongpongi, whatonga iangi, kei whanonga pe al tamak uha koni, ke tau kei whiao atu pia me konga lahi, o ngahi vai whanua koia o tonga, ke au fia, uha tu mato pia lolo lahi a ngai taim pia moha mana a pongi. Whau peke angi matangi pia me toke lau mo toke lau hifo, o au peke maritahi, wanima ki he tolu noa, pia tau tako au ke maritahi he tolu nima, tau te whito ke potahi koia o Tongatapu pia mo ewa. Whatonga e ngai potahi koia o toinga o potahi koia o tutonga, whatonga e au peke maritahi wanoa ki he wanima, ki he wawau, kai pe foki ki he ongo niwa. Malunga taha rewa koe wha maa whanake pongpongi, e au peke tiglise siase wahima ki he tolu taha. Tai mihu a pia moi mamaha koe tahi, maha toka ia, i he oskwata pe me he ono he whiawhini, tau maari rea vai toi miniti e wanima ki he taha a hengi. Whatonga iangi, ai whatokanga pia wake malo i whatuk mau ko ia, o ia peke ngai potahi ko ia o Tongatapu pia mo ewa, pia whafofua ko hui ko taimi tau maari e tahi a pongpongi i he hawhi ko e taha, pia me whafofua ki au mai pia wake malo i whatuk mau, e ngahi matawhanga whakatonga hifo ko ia o Tongatapu pia mo ewa. Koe la a mo mahina, hopo la a pongpongi ta mite hongo fulu ke fitu, pia to ia e toi miniti e wano ke fitu e whiawhipe ko ia a pongi. Hopo mahina ta mite wano ke taha he poni, pia to ia e toi miniti taha ono ki he taha hoa tā ko ia a pongi.
Whaospeta wakai ki he tau whamatala ea ko ia ki he aho e ni maka hako mai ki Nuku'alofa. O ka mata i whalaite ko e wike ni, ki he tūsite ko ia o i wike kaha u. Tau ki whia pe mo alta maki uha koe ni, malapeke ne o mai ha uha tūmatolo lahi ngai taimi. Tau te whito ki whalaite pe mo i toko naki, whaupeke alomari atu ki he monite pe koe kamata anga ko ia o i wike kaha u. Malunga taha lewa koe fua mawhana ki aho ni maka hako mai ki Nuku'alofa, au peke te kilise siase wahiwa ki he tolu taha. Koe ka kato ia e tau whamatala ea, malo opi toho mou mea mai, ka mou mea. Ko e to ngai a oe ea ka tau toi wakai pe heni ki ngahi ulo i o ngongo. Hoko ai tama pirinisi kalauni tupo to a ulukalala ko i to i whakaleo o Tonga ki haliwa ki mai e ha e le mei to a puli anga. Nga una e waawakai matangi a Tonga ki e whakatau kei e ka kai e whanua ki o nongawe aki o e sevesi fo o ki e whakatokanga toka mu a kau katoa. Pea whoaki e he kautaha malu i e Pasifiki ko e Beckrick e paanga e whamana tupu ki e pule anga ke e toko nia ngā oe ki e lala a i tongani. Mo e kakatoi bea ngā yongongo me ledio kai uma ai televisione tonga ki e hoani me whakaamu na o taki kotoa atu bea ki noto whare kotoa kai malo e take i whi au mai ka mō mea. Good evening and welcome to your English news package with radio and television Tonga News for this Wednesday evening, April 8th. Today's top stories. Crown Prince Tupoto'a Ulukalala appointed Prince Regent in His Majesty's absence. Pacific Catastrophe Risk Insurance Company provides over 42,000 pa'anga to the government to support drought response efforts in Tonga. And the Tongan community in Fiji held a special prayer service in memory of Ratu, Epeli nei Latikau. We'll have these and more stories coming up later on in this bulletin, as well as the latest from the sports scene and the latest weather update to wrap up this hour's news package. Now for the news in detail, I'm Popua Aho. His Royal Highness Crown Prince Tupoto'a Ulukalala has officially been appointed Prince Regent after His Majesty King Tupo VI endorsed the appointment upon advice of his Privy Council during a Privy Council meeting on March 26th. Speaking to radio and television Tonga News, His Majesty's Private Secretary Sione Fifita says the Crown Prince's appointment to Prince Regent takes effect today until His Majesty returns to the country from his overseas travels. The appointment of the Crown Prince to the role of Prince Regent is according to Clause 43 of the Constitution, which states, should the King wish to travel abroad, it shall be lawful for him to appoint a Prince Regent who shall administer the affairs of the kingdom during his absence. His Majesty departed Tonga this evening. The Tonga Meteorological Service has launched a 3-day training program to help people across the country understand and use a new nationwide early warning system service they are rolling out. The program began today at the Whanilua Convention Centre, bringing together representatives from government ministries and schools on Tongatapu, with the program set to continue on Thursday and Friday to include members of the public, private businesses and town offices. The new system will use mobile phones to send early warning alerts and other important information directly to people across Tonga. Director of the Tonga Meteorological Service, Laitia Fifita, says the service will officially begin this Friday. He says it will use the networks of Tonga Communication Cooperation and Digicel to deliver alerts to mobile phones nationwide. Fifita says the goal is to ensure everyone understands how the system works and receives accurate information, especially people living in the NEWAs. He adds that this marks a new era for the meteorological service, driven by the needs of the people. The initiative follows a survey conducted 3 years ago, which highlighted the need to improve how early warnings are shared. The importance of the early warning systems was also highlighted by Pacific leaders at the 2021 Pacific Island Forums. This training program is funded by the World Bank through PrEP Support Program. The training will conclude on Friday. Reporting for Radio and Television Tonga News, I'm Litea Taukapo. Tonga has become the first country in the Pacific to receive funding from the Pacific Catastrophe Risk Insurance Company,
or PECRIC, following a drought, with PECRIC providing 42,500 pa'anga to the government to support drought response efforts. This assistance from PECRIC comes following extended drought conditions, which has affected communities in the two Niuas, and the support was formally received yesterday by the Prime Minister, Lord Whakawhanua, from the PECRIC CEO, Ahalotu Paula. According to the Prime Minister's office, 50% of the funds provided will be directed specifically towards drought risk protection measures based on the long-term nature of the droughts. The total value of Tonga's drought insurance policy is approximately $115,000, and about 16% of that amount is payable under this insurance scheme, depending on the level of impact caused by the disaster. Although there have not yet been any reported impacts in Tonga caused by Tropical Cyclone Vaianu, there are some Tongans in Fiji who have been affected by this natural disaster, particularly through disruptions to transportation, including air travel. Several flights from Nandi, Fiji were cancelled yesterday, including 2 Fiji Airway flights that were scheduled to arrive from Fiji. However, a Fiji Airways flight FJ914, which was travelling from Australia to Nandi, was diverted to Tonga because of the severe weather conditions, and they were unable to land in Nandi. As a result, the aircraft and its passengers had to fly to Tongatapu, where Fiji Village reports that the aircraft came to Tonga to wait until weather conditions improved before continuing its journey to Fiji. According to reliable information from the airline, flight FJ914 landed in Tonga after 3 p.m. yesterday with a total of 171 passengers. The flight was finally able to depart for Fiji this morning, leaving Whakamotu International Airport at 9:30 a.m. Meanwhile, there are also some Tongans stranded in Nandi, Fiji, due to the severe weather. Some were transiting through Nandi on their way to return to Tonga, while others were transiting through Nandi on their way to other destinations in Fiji and abroad, but the dangerous weather conditions forced them to reorganize their work and travel plans to ensure safety and protection of lives as Tropical Cyclone Vaianu continued to affect parts of Fiji and also areas in Tonga. One stranded passenger in Nandi did not want their name disclosed, said they had arrived in Nandi on Monday evening intending to continue to Suva that same night, but even then the weather had already started to turn and transportation had already begun to be affected, with bus services between Nandi and Suva either delayed or cancelled. They were then forced to find accommodations to remain in Nandi from Monday afternoon, even up to today, while waiting for the severe weather conditions to ease before travel by road or air could resume. This passenger said they were fortunate to find accommodation to stay in, but it is clear that with many people stranded in Nandi, there is a higher demand for the available accommodations, and unfortunately some accommodations had started to increase their prices above the normal rates, which has become another additional challenge faced by those affected by Tropical Cyclone Vaianu in Fiji. The western side of Fiji has been heavily impacted in this tropical cyclone, with towns such as Nandi, Lautoka and Singatoka, low-lying areas being flooded and the roads being damaged due to the heavy rain and destructive winds brought by Tropical Cyclone Vaianu as it passed by the country, with authorities still assessing the damage in the aftermath of the natural disaster. And the Tongan community in Fiji held a special prayer service at Apitonga in Suva yesterday in memory of the late Ratu Epeli Nailatikau. The Tongan community came together for a special prayer service together with the widow, Auntie Koila Nailatikau, and their children, where the Tongan community paid tribute to the late Ratu Epeli Nailatikau, whose father, Ratu Sir Edward Kakobau, was the son of King Tupo II and half-brother to Queen Salote Tupo III, making the late leader an uncle to the current monarch King Tupo VI and a reflection of the deep ties between Tonga and Fiji. Ratu Epeli Nailatikau had died peacefully on March 26 at the age of 84. He was recognized across the Pacific as a distinguished statesman and a respected voice in regional diplomacy.
He served as President of the Republic of Fiji 2009 to 2015 and held senior roles including command of the Republic of Fiji Military Forces 1987 to 1999. High Commissioner to the United Kingdom 2000 to 2001, Minister of Foreign Affairs 2008 to 2009, and Speaker of Parliament 2015 to 2018. The family of the late leader was represented by Ratu's daughter, Andi Ritia Kakopau Nailatikau, who conveyed their gratitude to the Tongan community in Fiji for their sympathy and respect. Beyond his reputation as a humble leader in Fiji and the Pacific, he was recognized among the Tongan community for his humble and approachable nature toward the Tongan community in Fiji, living a life of service and showing love to all regardless of status. The special prayer service held at Tonga was a fitting tribute as many of the Tongan community reminisced on the opening of the establishment in 2021, where Ratu Epeli Nailatikau did the honor of officially opening Tonga. Ratu Epeli Nailatikau is expected to be laid to rest on Bau Island next week, following a state funeral as previously announced by Fiji Prime Minister Sitiveni Rapuka. Reporting for Radio and Television Tongan News, I'm Litea Taukapo. That's your local news for tonight. After this break, we'll join Bia Olia for the latest in sports. Welcome back in sport. The Hawaii Athletics team is preparing to compete at the 99th Tonga Health Secondary Schools Athletics competition. The manager, Koli Ofe'au, confirmed to Radio Tonga Sports News that the squad will depart Whangaihesi tomorrow morning. A total of 33 athletes, both boys and girls from various schools across Hawaii, will represent the island. Fe'au says the team includes several rising stars, despite some top athletes from last year now representing schools in Tongatapu. He adds that many athletes, particularly from the midget and junior divisions, will be competing at Te Whaiwa Park for the first time. Fe'au acknowledged the support from parents and former students who assisted with the preparations. He also thanked the Homakirikau FWC Church for providing accommodation during their stay in Tongatapu. Fe'au is calling on the Hawaii community in Tongatapu to come out and support the team during the competition. That was your sports news with Bia Olia. Now taking a look at the latest weather from the Format Weather Forecasting Centre with Besa Kuila. Hello and good evening. Welcome to our latest weather update on severe tropical cyclone Vaianu, category 3 from the Tonga Meteorological Services. Our main story for this evening, tropical cyclone warning still remains in force for Tongatapu, Eua, Tereki Tonga and Tereki Tokelau. Based on this severe tropical cyclone Vaianu, category 3, continue to moving southeast towards to Tereki Tonga and Tereki Tokelau coastal waters, but not to any of our island division. But it will bring occasional rain, heavy at times with thunderstorm over most parts of Tonga. This system expected to bring heavy damaging swell to the southern waters and also the coastline of Tongatapu and Ewa in the next 24 hours. From the satellite imagery, as you can see, the center located to the west of Tongatapu and Ewa, it is continuing to moving southeast over to Tereki Tonga and Tereki Tokelau coastal waters and not towards to any of our island division, but we are now concerned on this rain band from this system continue to moving and approaching most parts of the group with occasional rain, can be heavy at times with isolated thunderstorm in the next 24 hours. On its current track, tropical cyclone Vaianu category 3 located of about 800 kilometers to the west of Tongatapu and 800 kilometers west of Ewa at 12 p.m. this noon. The system continued to moving southeast and enter Tereki Tonga and Tereki Tokelau coastal waters by tonight to early tomorrow morning. For current warnings for land areas, a strong wind warning, heavy rain warning and flash flood advisory remains in force for Tongatapu and Ewa land areas.
Warning for coastal waters. Storm warning, heavy damaging swell remains in force for Teleki Tonga and Teleki Tokelau coastal waters. Gale warning remains in force for Tongatapu and Eua. Strong wind warning still remains in force for Ha'apai coastal waters, and small craft advisory remains in force for Ha'apai, Tongatapu, Eua, Teleki Tonga and Teleki Tokelau coastal waters. Across the region the next 5 days, as you can see, Tropical cyclone Vayanu continue to moving further away from our area of responsibility, but we are now concerned on this rain band over our area of responsibility, and it will bring cloudy with occasional rain, heavy at times, and becoming fine by early next week. Let's bring the weather closer to home into Island Division. From this evening until early tomorrow morning, we expect this cloud band from severe tropical cyclone Vayanu, category 3, to approaching Vava'u Ha'apai, Tongatapu and Eua tonight to early tomorrow morning. And also to further north for the Niwas, we bring cloudy with occasional rain, heavy at times with possible isolated thunderstorm. For the winds reaching up to 30 to 35 knots, especially to Tongatapu and Eua in the southern waters, and 20 knots over Vava'u and the Niwas. Minimum temperature for tonight of around 24 to 25 degrees Celsius. Forecast for tomorrow, we expect a similar condition of this rain band still remains over our area, and it will bring occasional rain, heavy at times with thunderstorm from the Niwas, Vava'u, Ha'apai, Tongatapu and Eua. For the winds reaching up to 20 to 30 knots, gusting up to 35 knots, especially for Tongatapu and Eua. Maximum temperature for tomorrow of around 29 to 31 degrees Celsius. For the tide prediction, low tide at 6:15 this evening, high tide at 12:35 a.m. midnight tonight. Sun and moon, sun will rise at 6:50 a.m. tomorrow morning and will set at 6:34 p.m. tomorrow evening. Moon rise 20 minutes to 11 tonight, moon set at 12:44 p.m. tomorrow afternoon. Wrapping up with our 5 days outlook for Nuku'alofa, starting this Friday until Tuesday next week, we expect mostly cloudy with occasional rain, heavy at times by this weekend, and becoming fine starting on early next week on Monday and Tuesday. The maximum temperature the next 5 days for Nuku'alofa of around 29 to 31 degrees Celsius. Thank you for tuning in. Malo opito. See you next time. Thank you to Bessa and the team at the Tonga Met Service at Whamotu for the latest weather update. That wraps up this hour's news package. But before we part, here's a final look at tonight's top stories. Crown Prince Tupoto'a Ulukalala appointed Prince Regent in His Majesty's absence. Pacific Catastrophe Risk Insurance Company provides over 42,000 pa'anga to the government to support drought response efforts in Tonga. And the Tongan community in Fiji held a special prayer service in memory of Ratu Epeli Nailatikau. That's your news package for this Wednesday evening, April 8th. For more on these stories, you can visit our website at www.tbc.to. Join us again tomorrow for the latest local and sports news and weather updates. Now from myself and the Radio and Television Tonga News team, thank you for joining us. Have a good evening.